enyanja y'abunyonyi kuza kuboleka omwaka w'2024 kuze 2029 ekarebeka ha rusente orw'50 ayimwe abakukijuka ninga cyarimo abarukwasereho ekindi ekinyine kumanyisa kandi cyo yine kwetegereza no kugira ngo enyanja ejo nemanywa nkenyanja ya kabiri omu Africa yona eri kusinga yo buringwa ahansi byona nyenda ngo tubimanye ryizoba enyanja egi ahabwe nki bagesere bunyonyi eshatumire bajeta bunyonyi izina bunyonyi izina bunyonyi nikimanyisa izina bunyonyi nikimanyisa obunyonyi obuce obukuguruka kandi ekindi cyo ine kumanya nko mulebi wa Tayari TV Lake Bunyonyi ninga shi enyanja ya Lake Bunyonyi twineho enyonyi zibaleta ni nyinji actually konka ni 200 nizo nyonyi ezitwine hano ya nyanja ya Lake Bunyonyi aha so turukugumizamo enyanja ejo kuba tumanyisa kugira ngo mbwe nizina ryo Gombe Bunyonyi bya ikarwa mu bunyonyi oburaguruka ekahanga hweta eji nyonyi ekaletwa ekibaleta nguni it is a lava dam direct and lava dam directs they are formed by volcanicity so kuya hanjigweho actually hariho stories nyingi ezikugamba ha nyanja because hariho nkakali cyo history erajangu eji nyanja ekabaho hariho omuhiji yabira ari kuhiga ari kuhiga ekikoko ceye kucatahire mu rufunjo because barajangu eji nyanja gona rukaba rujyo rufunjo omuhiji ko ari kuhiga ekikoko cataha mu rufunjo kucatahire mu rufunjo omuhiji yabugwe ekikoko ceye kandi yajangu utarenda kumisinga ekikoko ceye eki yakozira akahembo rufunjo gwena gwarugame nyanja konka scientists bo baragira ngo eji nyanja it is a lava dam direct so nikwe Lake Bunyonyi ya form ya bire formed nkabasoya